आता आमी गेल्या टॅक्सी आनी आमी वयताय. सो वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग. टू बी ऑनेस्ट, टू बी प्रिसायज, सो मातशें उतरां येना अशें. सो वी हॅव गॉट अ नायस पर्सन हू इज टेकिंग अस नाव. आमगे बस ड्रायव्हर आला, त्याने सगळं कॉन्ट्रॅक्ट बी केलो. त्या ड्रायव्हर इट्सॅल्फ लायक सांगलें. सो आतां आमी वयताय हॉटेलाक ड्रॉप करपा. सो तुका जॉब बी दितली. आनी सो फार द जर्नी हॅज बीन गुड लायक. आनी लेट्स सी वॉट इज कमिंग फोर्थ इज बेस्ट. आतां कितें जाता चोया मागीर भोंवपाक कितें जालें शायना म्हणटाय. म्हणजे आउटस्कर्ट्स ऑफ बँड्रा आणि मुंबई देखील कितें अशी डेवलप नाय. CST that side is very developing. जाता है as far as I have been to Mumbai. Which college गेला but स्टेट टाइम गेला ना आणि शिवाजी वेरी गुड सांगतो. और लसला भी कहाँ है रे? अच्छा मैं आता हूँ So guys, आता मैं चाय पीपा. मैं खबर नहीं किती खाते. इसके बहुत अच्छे किती लंच. See. So इंगा मुखार एक अनेक जोपा गेली सिनारियो बरं दिसना ऐसा. So मुझे वाइब्स बरे ना ऐसा. So आता मैं होता इंगा मगर दो घंटे चलो ये चाय मारवा. आता मैं किती लस्सी गाइस. So इन सगळे मस्का पाव पे डिस्को हाय है. Thank you. Like special to मेरा guys. I know कौन. मुझे पता था. सवाल मुझे हाँ पर. Tiga pista ani. This is pista. This is pista and this was what? This is. Guys, I am the hotel, so we're gonna stay here. We get some Mannat. Let's see how it goes. So guys, latest update. Our check-in is at 12, but I'm thinking around 8 o'clock. Some things are like taking during the momentum. So they are like, we're going to pay extra another 800. I'm like extra and I could pay and very more than that. So we're just waiting here and from 10 they are like, well, they check-in by 10. The compliment is so from 10 o'clock check-in करते हैं this time होगा. So मुझे रूम आसे मुझे पढ़ता रहे बेडी चेचे या मुझे रूम तो दिखला होटल looks good from outside. मुझे इंगा बाहर से बाहेर माझे हरसे माझे मोळा खायचं एक सावके दिसापेक्षा हिंदीपासून ओके. सो आय विल अपडेटेड गायज. मातशें पेट पुजा करून येयलें. मातशें मिल्क केक अशें चड जाली ती चड बर्थडे जालें सकाळी आमचे मातशें आमी थोडे केल्या खावपाक. So now guys, we are heading to the room. Look into the mirror. So guys, we are heading to the room. Let's go. Yoga. Yeah. Thank you. ये रूम है और ये वो भी दे सेम है. Check ये this. लीजिएगा वो ये देख लीजिए. So
Same. Get in. Maybe this one, I guess. This one. Yeah, ये चाहिए. This one. एक चलेगा? So our room is there, guys. So we had two options. So from there we have taken this room. So guys, आता आम्ही गेला रूमवर चेक इन. एक मिस आटे झाले. एक पहिले साडे घरू बरे guys. Actually आमचे okay, so in एक mirror हातात तो इथे माझे पिस झाला. Okay, so I can't turn the camera like that. Yeah. So आपण दाखवता आमची रूम वर दिता दाखवता दाखवता कितकित दिलते. So आमगे ऑलले बॉडी का थोडंसं सामा ಒಳ್ಳೆ ಬೌಡಿ देखो फ्रेंड को जाय तू बॉडी कितीच वेगळाच आमचे सापावते कुडी पावताला कोणा पाहतो आपण अच्छा आणि आज दादा दुई लाईक तू तुझ्या फ्रेंड मेरा एक गुट्टा बॉटल मिळ्या आणि 2 टावलेच मिळे टीव्ही बी हा आणि सोपाच तुपाच सिलेंड एपिसोड आणि गिझर बी हा मेळ सो आता मातशे कितें करा कबड आता आम लावतोली कबड कबड आता आम लावतोली आणि आता मातशे टीव्ही चोयतोली मातशे पोटा बरें जाता आमी कितें पोटा बरें जालो ना आमगेलें स्नॅक्स हाडो खाते हातली आणि आता मातशे अशें बेडीचेर डाक That's how we do it, guys. चिकला आणि हो काय करून ओके सो वी हॅव पेड नियरली 2,025 सो आम घरा कडेन सो रूम बूक करनेली ऑन अगोडा एप सो लास्ट टायम आम थिंगा सो केल्लें आणि हां सो दिस इज अ क्विक रूम टूर गायज सो टीवी हा अच्छा मिरर एंड द कबड आय थिंक ऑलरेडी सामान भितरलें एंड अच्छा हिंगा हा सगळें फोन करपाचें एंड दिस इज द वॉशरूम सो वॉशरूम एंड यस आता टीवी चोयताय माय मेळटाय हाय गायस सो आतां आमी मातशें फ्रेश बी जालें मातशें रांदून मेळ्ळें आतां आनी आतां मातशें चोयताय खावपाक कितें ऑर्डर करपाक कितें सो हिंगा रुमाक वयता मातशें कोजी फिलींग येता तशें सो आतां आमगे येयली ऑर्डरी गायस सो आमी केल्ली फ्रॉम बिरयानी बाय किलो कुठल्यार बरें तेंगे कुठल्यार बरें आम सांगतली खुश करपाक $2,000 years later. ओके कैमरा मातशें टर्न करून अशें दाखयता 1 2 3 ऑत किती गायस आतां मातशें मिक्स बी करया हांव घरांतलें पंदरासो मिक्स करनी जेंकी खायना का काय ना बरें गायस असं शुकरचे असत गो ती गाईज सुके सुके ते जालें सेट आमगे सगळी प्लेट आनी मातशें आतां दिया प्लेट काय कशें आहा ती बेगीचें काय हाय अशी गूड रायता घालचो गूड सो 4 and 5 अशी 4 देखून 3.5 3.5.5 आनी मातशें बरें जावपा जातालें या मातशें ड्राय माता सो रायता घालून मातशें कॉम्प्लिमेंट जालें बट अदरवायज मातशें ड्राय आहा ऑन टॉप and I guess I'm ready. Yes, I'm ready. And then 20 minutes by car or by walking. Okay, so I'm gonna and it's I'm is ready and we're all set to leave. No, where? Don't know. Open. Go. Open it's so yeah. All. Okay. So OTP बताओ रे
सबके बफर टू बफर के गाड़ी जाते हैं यार बोले दे यार बोलो रखते जाते काई कर रहे अब आपण गोय आलो जाल्यार आपण काबार जान दुसरा बुकाटे स्टार्ट करू फायनली पावली गाईस आता मी त्या शॉपिंग करून आई बिस्किट थंयलो आहा खंयच्या थोडे शॉपिंग करपाक तुमकांय दाखयतली एज वी गो अलोंग दोनी सायडीन आमचे शॉप्स Yeah, like. Oh, man, it's so very cool. Good man, yeah, actually, English or something. Scanner दे सकते हो? Yes, please. इस साइड सामने आरोग्य से बेंगलोर के लिए सब बच्चों 120 बच्चों को ये लगे तो खाना तो सब नहीं है यानी मैं अपना बैग संग स्टाइल में आएगा और गेस्ट को तो कुछ चल रहा है aku itu Andres kalau kita mau nonton itu fasa tema bells lalu foto ya my gosh nanti aku ikut bisa ini ada cross medan itu proper market oh dia ada mesra jalan lah itu dia tu jalan sih ya itu sebelum saya dah terjadi itu yes which dress is that off white वो बता देते हैं वो जैसा दूर है मैं जाऊँ हूँ गाइस ये दूर है इसी में कंटेड़ा कितना है गाइस क्या खाना सा नहीं यार कंटेड़ा चाहिए हम साइड यहाँ पे ना गाइस VIP Guys, आमगे गोवा कंपेअर करून पाहिजे जाल्यार बेस्ट ड्रेस सो सांगच ना कितें जालें जाण तूं आतां आमी एक प्लेसीर मातशें बार्गेन करपा म्हणटा आमगे रोगतांक सो बार्गेनींग करपा ट्राय केलें कितें रे आपय ना देखून पोतून यो अमके पयशे दिता बी म्हण आमगे ट्रेकिंग कोंताकूय ना मातशें पूण थोडा भूक लागली म्हाका पानीपुरी शॉप चोयलें पानीपुरी दी आदो सायड थोडी देव भैया हमको टॉप है जैसा करें कि टॉप किससे पड़ा है चलते हैं मशे और रेड हार्ट फिशिंग सो उज्जवल सदगो जाता है गाइस इनके घर सा फोन है आमका इंटरनेशनल सा फोन है तेंगा मातशें पेट दिवपाचें बरें दिसता तेचें कूपन्स ओनली फॉर पानीपुरी Let's see what they have first. Menu ha bara mai kuch. तो हम बनाएंगे पानीपुरी जैसे पानीपुरी स्पेशल चाट तो कौन सी पूरी खाता देंगे बल हेलो masih di tampil just tidak ada koordinat yes nah try ni saja guys
So there's getting 2 t-shirts from this person. We have this Indian street. After that, we shopping again for the big culture and some village has taken place. So I'm getting that with around 90 rupees, and he's like saying he's on his device insurance 160. Very good. Really? I don't know. I think I'm also silent. Sorry. सांगलं बहुत पैसे सांगलं किती आता तर फस मारो ना over here all from Chinese wok, and this is masala fried rice plus Manchurian. This is garlic rice plus Manchurian, and here is chicken. Okay, so yes, and here is cutlery. No, according to the pricing, I feel it's quite good. And noodles extra add-on side color. So they did come 80%. कितने पीस पॉट है Okay, आता मी देता I paid, and stay tuned for vlog 3. This is the end of today's vlog. Bye bye.